Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesizenzela khona leMzansi, ungathi nje subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje besikhuluma ngaye lapha na uBuhle Samuels. uBuhle Samuels wayikhandela udumo khona phana kumvango lapha edlala khona indawo kaMatsidiso. So wade lokho etrenda ke impela utrenda ngakho lapha nokuxoshwa kwakhe kuyimbewu. Before ngikusola lapha nestory sakhe uBuhle Samuels mayina ukuxoshwa kwakhe lapha na kuyimbewu ngizoqala kuso lapha na istory sakhona lapha na kumvango. Khumbula ukuthi wayedlala lapha na indawo kaMatsidiso and kwaba nezinkinga lapha noma ize bengayivezanga inkinga ukuthi yini liyamenza ukuthi eshiye kodwa baveza ukuthi bazomreplace. And imbewu impela enze the same thing like yenziwa ulapha na umvango kuvelile impela ukuthi uBuhle Samuels bazomreplace bedlala indawo yakhe nalapha na uZandile Majola kuvela ukuthi uzoreplacewa nguye lapha no Angela Sithole. So impela abantu abaningi ade beyibuza ukuthi ahlahle kwenzakalani ngaye lapha na uBuhle Samuels why bezomreplace futhi na kuyo lapha na imbewu ubese iphendulela impela washo ukuthi akaxoshwanga inkinga uthi le character lempela ade idlala akayithandi because le character ade idlala yaZandile ukuthi beyiyo lapha na iGold Digger washo impela uba iGold Digger icharacter ngayithandi bakhulumile no producer impela kwatholakala impela ukuthi hayi abavumelani kahle wathi le role ayidlalayo impela ukuthi beyiyo lapha neGold Digger irole angayithandi that's why impela abese khona phana kuyimbewu hayi uthi uxoshiwe ube irespondela impela khona phana ku Twitter because abantu abaningi ade lokho bebuza ukuthi ahlahle zikhiphani ngaye lapha na uBuhle Samuels. I hope ubungazi impela uthi usona lapha neanswer ahlahle kwenzakalani but information eminingi impela sikabi nayo impela uthi ahlahle kwenzakani because amanye newspaper impela veza ukuthi the reason ehambile khona phana kuyimbewu bezomreplace ngoba le role ade idlala iyamhlula nani but no respondelile wathi impela ngasayithanda irole ukuthi beyiGold Digger but if ukhona ukuthola nje update ke cela ungakhohlwa nje ukuthi like le video bengikuphathela zona lezi indaba zakhe uBuhle Samuels impela lokho trend khona phana ku social media abantu lokho beyibuza ukuthi ahlahle kwenzakalani hayi ngithi ke danke ngiyabonga.